Dobar dan, dragi gledalci, sa vama voditelj Dalibor Jovanović i izvestam vas direktno. Uče, ludo! Ludo! I ovako, da vam predstavim goste, to je taj. Najbolji Marko, recite nam utiske odavde. Mare, sad vam kažem, tek smo došli, prema 15 minuta. Aha. Utisci se vodimo sutra. Dobro. Dobar dan, ko ste vi, gospodine mladi? Ništa. I ništa. Čekaj ovako. Pola slova izgubio, Prava seljačina. Lele. I ovako. Prva truba Srbije. Branko Mitić. Ajmo da čujemo Bane. Ovako. Čekaj. Bi. Joj, sad sam Lav. Dragi gledalci, toliko za TV Smederevo, videli ste, ovo je ludo, slušajte. Toliko od mene, danas vidimo se, čao!